wat hadien jong jingmihpat u Jisu na kibayap u yalap shaphang ke hima Blei hagakam jong gi apostol kelonong ga nungkong ga dekot ke Blei ke Bible ko ong layo i u jin sau posngi bo u de kren u de hikai shaphang ki badai shaphang ke hima Blei don ku bor de waipat wat hadin ke jingyap jong uro ukren shaphang ke hima Blei Hashwa jong jingyap jong uro ukren shaphang ke hima Blei haganong ga khatlai jong ga gospel of Matthias ka to dei lenong jong gi parsi jong Jisu bagi to gi parsi ki dei shaphang ke hima Blei wang ke hima Blei ka long kumta ke hima Blei ka long kumta ke hima Blei ka long kumta ke hima Blei ka long kum kini ki shipot ngot ki thesoti san gi be san gi basta ke hima Blei ka long kum we bru bodon ye ga we jing khawai kung we em bodon ye we ko ba ai jing khawai ta khon jong o ba le no ya tho no ke hima Blei ka ta ga dei ka nong ba arsan jo Matthias ka nong ba arpho ong ke hima Blei ka long ku we bru bodon ye ga per ye ga briso na ta thung ye da ga briso baru bo iki nong rep bakin sumare da ga briso ke hima Blei ka long kung we kumu briu ba bread ye ga jar sha ga duriao na tau upelangkat banget atau ke jar nang ta ya ki dok khao pelum ya ki bom dei dok khai ki bom ler ya ga ke bom i don kam u bread shidur ya ki hima Blei kelong kum ubriu ba bet yu sembai hagalangkha ki hima Blei kelong kum tam ta lait legi snem ukren pang hima Blei hadin gi jingmihpat jo udang ya kren pang hima Blei balai te kelong kum ne Tiap lobe ngim so tho ik jing klan bor jong kane ke topic jong kane ke subject ke hima Blei namar ngim dai gi jiu ata dai bangi dai gi jiu ngin jin so tho jing klan bor jong kane ke keten jong kane ke topic kane ke subject ke hima Blei namar ke judgment ru jiu dai ke judgment ru ke ba ap ya ga ta ke jingwan ke hima Blei padai ke jiu ke hima Blei ke dai ke hima jong khonu David ta dai ko berkat jong gi jiu so borok si jing im gi jiu gi khmilinti gi ta hima habo Jisu wan jini perthai ki mut bo de mu ta khon jong David u ban sa shong ga khet u David ki mut bo de mu ki thungs e mi u de bor ki mut bo an nda ba ki de thungs e mi u na ta on la ile thma yo kaisar yo em jong hima rom patsha gi hima rom na ta ki le thma ki jiu ki le thma kum mai le thma ha ki ya ki wala le no shedin bat ki wai pat ki jaj man reu ha por Jisu ru ki le gum ta ki mut bo ne de taus em jong Israel u Jisu no Nazareth u sem Israel ki penpong pangset de u bor ki thmu bakin lej aden bakila de penpong pangset kin lej ile thma ye ka himaro ka jaj ban ru jiu de ka jaj ban riu ka perkhat shaphang ke hima bad dei ne ga ta ga daw ka khubor go Jisu kren ka dei be shaphang ke hima Blei tang ba ukren shaphang ke hima Blei ka bom ye dei setia kat kum gor kom perkhat jong gi jiu gor kom perkhat jong gi jiu pang hima Blei ke de hima ka bala ban yo ide ga khmat ka ba de ka hima politics ka ba la ban yo ide khmat do kum ba ye long lang mentah ne gi sngi ha ka perthai sngi pa mentah ha de hima jong u Blei ka ba kat kum u Blei ka de hima ka bom la yo ide ga khmat ka khet u David ka ba kan jado ha ga khmat gi jiu ka de khet u David ka ba kan jaman se ma khmat jong Blei pi gejat pen ruju de gebru ke ap ye ke jingwan ke hima lano kan wan hadin bo Jisu yap pat bo mi pat hagini gi sau pot li ki sngi bo Jisu sa ni berthai tip ke bagi senran gi kili wat gi senran makana lais nem ki imar Jisu kim so tho ye ke jing hika jong Jisu chapang ke hima Blei kim so tho tip kumno gi ong hadin bo Jisu mihpat ki ong dekat ke ban riu ki ong okenrat lano te kata lano men penyopat ye kata ke hima ha Israel so ki senran gini ki imar Jisu lait legi snem hadin yang jing mihpat Jisu kim so tho ki kili biong Jisu ki ong dekat ban riu namar kata ha kile wan lang ki kili yu ki ong atrai lano men penyopat ye ke hima ha Israel
Hato men penyo pat yagi hima isu balai ni jingkili long umne namar kada ke jai pen riu ke ba ap ke jingwan ke hima ki mut bau deu neu jisu no naset ubadeu tau khon jong debit uban sa sunshara ke khedu debit namar ke khedu debit ke kut ne do ke kitab em te gum ta ki ap si ap no jisu wan ki mut bau deu ne nang ta ra wi bo diu man to pi hagi jiu balai ki bo diu jisu namar ki mut bau dei mo u tau khon jong debit uban salong im jeng Israel. Mat damar bagi dei ke jai pen riu ke ba perkat shaphang ke hima ki bot yo ne uba ki perkat ude im jeng ki. Hari hari ke jing bot jeng ki laisnem kim so thau Ukraine shaphang hima Blei. Kimut bo dei mo kim kwa bun yap namar gor kom perkat jeng ki u taus im jeng Israel uban sawan na galanyo David de ban yap. Kim kwa bun yap. Jisu wan baru ong ngare banyap. Wat gisendran kim sungut ho. Ye gene ka idea. Shaphang ke hima Blei bakam dei kum bagi perkat. Kim sungut ho. Wat gisendran makna do khat ar ngot kim kimut bo utau Chris ndawan dei banyap. Dei banyap. Jisu kli ye gisendran ong pi perkat siba pilek pi bena kumno ki bri Ukraine shaphang jonga kisendran ki ongi bena don ba ong ba medeu Elijah don ba ong ba medeu wei ni no tul pa bkhra don ba mi ong de ta Jeremiah te jisu pa je ki ong pi pat pi ong kumno nga pi khot kumno nga pi perkhat bang ade wei kisendran ki ong medeu Chris ngingej ba medeu Chris khon jo Blei ba em Mars ne pangum ta Jisu ong yo Petros namar yo Petros ba jubab Jisu ong ndok menta kada yang aban le Jerusalem ba on peniap yang pada hadin ke tangan semipat na ke jingyap u Petros u khang yo Jisu ong ngedang dep ong ba medeu Chris bat hangi gi jiu u Chrisum de ban yap nginget ba medeu Chris na ta dang ye bo de me kumno me ong le Jerusalem man sha peniap ngi gi jiu ngi tip bo ta Chrisum de ban yap một ông wat lệ Jerusalem mem de ban yap Jisu pa chu Petrus ong khele me shadin jong am shaitan namar me perkhat ye ki bakan jado me perkhat shaphang ke bakan jado me perkhat botau Chris de ban yap me perkhat botau Chris uba wan kat kum galanyo David de ban yap bat shong ga khedo David junom klem yap kata de gar kom perkhat bakan jado jo me skap ani tho me ka hima jong tau David ukhono David kam dei kum me perkhat na ta dong khemish lech me shedin jong am shaitan piti bale Petros khang ni Jisu ban banam le Jerusalem namaru de jiu ubangai bo Jisu de Chris but namaru de jiu uperkhat bo Chris de ban yap te gumta mem de ban le Jerusalem na ta dong khang ni Jisu hagi jiu ki perkhat bo Chris de ban yap now hadin bo Jisu yap shwa bo Jisu sorry gitu gilai tali isne bo Jisu hikai baik so ipun khia ba pang le bha ya chrom cheneng le bha yalap shaphang ke gospel jong hima keyboard yu namar kimut do de ta Chris uya ba de phna baro khoj kia spread baro khoj kia phadin kyong ngi da mut bo de mo ta ban se spa e Jerusalem baro khoj ki kili gumta ki perkhat gumta mur banong ha gospel jong Lukas Gospel Lukas dong ba arbosaw. Kan itu pi kumno gini gibriu ki bedai gi sendam Jisu. Wat hado ke kelimat ke bo Jisu yap. Ki dangan nyen shaphang ke hima Blei kim so tho. Ki mut be kum to ke hima bakan jado ka bawan nagalan jong David. Namar ki mut bo ne Jisu de bawan nagalan David. Kum ta berkhat bo de mo. Hadin je jing yap u Jisu. Kia bernyau yang kum ni Gospel Lukas kalau nombor besar. Kia ya nanti hasiteng nanti Jisuan kini kita hadin yang jingmihpat jo. Hadin jingmihpat jo. Kini kisenran kita bernyau yang ces ngidang mut po dei mau u tau ban suspa ya
yagi Israel. Kita kade ka lenong ba arosa kedekot ada peswa kedekot arpuai ngidang kermen ba udai mau uban suspa yagi Israel. Kayak kita kejing suspa yagi Israel. Hagi jiu kejing suspa yagi Israel kedai kejing penyopat yagi hima bala dono kejong David. Manong biang kejing suspa yagi Israel kedai kejing penyok biang yagi hima bala dono kejong David. So gini kisenran ki boru Jisu ki perkat bau dei mau ta kon jong David uban suspa yagi Israel uban penyopat yagi hima nang ta ki boru habau yap ki yang pi ngidang mudai mau te uban suspa kido jing kermen Jisu ong pi kren pang ye kyong kren pang Jisu no naset ubab ki penyap ka tugus ngi kren pang membena ki ong Jisu do membena dei tang me tra buri po Jerusalem ubam bena ke bela ja ke bela hagini sngi bela dep Bible ko Jisu pa ki beruang a gi be ki bom sngoto ye gi jing tho jo Moses ki bom shompang ye gi jing tho jo ki noi tholpa ki ba ye tholpa ba ka de yo Chris ban yap shwa hadin ga taun surung she ga buram ga ta de kot arusan ar pon riu ar pon yeo wong ki a phi gi ba khya ga donol ban shompang ye ki nong ye gi prophet ye gi jing kren jing gi prophet hadu kam day u Chris ban shashi tom shwa ban hadin ga taun surung she ga buram kum taw sedang no Moses na jing tho jong Moses but na ki jing tho jong ki nong tholpa uda batai je ki shaphang na jing tho shaphang yelade pi ki jiu ki de ki bring up Chris but hagi jiu Chris uda ta kon jong David uban sa penyopat ye hima jong David kejat menru jiu de kejat menru ka kmi kemang ka up kermen ye kita ka jiwan jong hima badai hag spasa mo benong hag por jong Jisu kibru ngi pio ina ga Bible baki longkum ni gospel jong Lukas philap baganiga ana kadai ke bri ubla temen kepada apkmi ye ke jiwan ke hima Blei Simeon ro ke Bible ke tolpa Lukas biang baudei ubri ba apkmi ba apkermen ye ke jiwan ke hima Blei so ke japan ro jiu de ke ba apkermen ye ke jiwan ke hima Blei kejiwan jong Jisu seperti kimut bodeu Chris uban sa penyopat ye kata ke hima jong David ke bala dono Jisu hikai sepang ke hima Blei bakam dei kum bapiyamut ko parado parasnam Jisu de jiu uwan sigi jiu kibere gi parado parasnam jong ong kam dei kum bapiy tarai mo parado parasnam kam dei kum pi perkat pi kmi kemang ye daga hima ka bekerja do ka political government jong David kamdai kumta kata ga hima jong kono David hagi jiu kat kabawan kat kum kalanyo David kadai ga hima ga bomkot ude ubri ubom yap hare ba Jisuan ude da shisha Chris tangba uwan da khongpong na ka rukom perkat jong jiu ki jiu ko perkat bo Chris dei ban yap One Jisu bawan ubodei ukono Blei bawan herno Blei udai ta Chris de shisha panban wan ban yap shwa khubaro bhag dei om uklem yap sa baro si shirta si junom umi pat hadin lasi baru shong ga khedo David hadin lasi tang ba ga de ga khet ka bomla yo i de ga khamat mdei tang Jisu belap sepang hima Blei hadin juga jingmihpat jong kisenran berokhat ki yelap sepang hima Blei hadin ke jingmihpat jong kadai ke hima katu kan ke hima jong kono David pimpen ipi gawai kisenran hadin ke jingmihpat Jisu kidang keliu kyong lanong men penyo ya ke hima bala do Israel ko kena lanong men suspa Israel lanong men penyo ya hima Israel Jisu pa ki rong a pi
tu ya shaphang ni tat dalam penkup ipi di kebor pin sayok diang yo musim ko pin selong no flying a Jerusalem Samaria hajudia bat sebekut ke pertai hakalenong ke bafra kene ke de galenong jong ke story Jepang Philip udah yalap hakalong ke bafra ke dekot ke basan ko Philip udah lek syagala ganong ba jong ke Samaria udah yalap yo Chris sheki sengapa Philip yalap yo Chris kalau kau milap Chris jong ki apostol hadien ke jingmihpat jong Jisu kade kene kilap kumne Chris hana ulawan baru yap shwa umdai kumbangi mudur baru si jingim ngi mudur baru si jingim tau Chris ndawan umdai ban yap skap ni topi pleng ulawan ubedai na Nazareth baru layap pan baru beliau pemipat udin lasngi ban ngilap yo ta Chris ubalayap bat bola mipat ki jiu ki don weipat kur komilap shaphang Chris kur komilap jong jiu shaphang Chris kade gene Chris unwan na galanyu David bat un shong ga khed David junom ga khed ju kanam do no umdai ban yap un sinshar ke David kata kade kur kom berkat jong kur komilap Chris jong ki jiu he kur komilap Chris jong ki senran hadin ki jingmihpat jong Jisu kade gene Chris ulawan ulayap haga tosngi ulam mipat hadin lasngi bat Blei pelong ini Chris Jisu no Nazareth Chris baru try so khot bakhat ar kong ni ti kita ki nong Samaria kilenge ye ke jingilap jong Philip bau de hikai shaphang ka hima Blei baga kerteng jong Jisu Christ Philip ilap shaphang kita ki ke Blei shaphang ka hima Blei kumno ilap Philip shaphang hima Blei kani parado operasnam de Philip de jiu bat ong kumne ngi ki jiu ro si sirtangi perkat bagi hima Blei kalong kumta Resngap kan itu pi ke himau Blei pleng kam long kum bangi mut ke himau Blei kalong da kum wei pat kalong da khongpong nang bangi perkat ngi gi jiu ngi perkat kene re ko milap jong Philip ngi gi jiu ngi perkat ba ndah bau Krisnuan dai ban yap yai sa je junom ga shong ka David junom resngap kan itu pi ke hima jong Blei pleng kalong da khongpong namar ga himau Blei ga de hima jong khun David ki jiu so thoi gani bat Philip ang pleng ke hima Blei kalong kumne uta Chris khon jong David ulawan da shisha baru de Jisu na Nazareth ulayap da gajiyap jong gadingna pambanu Blei pemipat hadin lasngi baru shong ke khet jong David hadin lasngi kata ka de ke hima Blei Philip ilap kumne shaphang hima Blei ngan penipi yo gajiyap jong apostol Paul kalau nong arpo pra Apostol Paul ilap shaphang ke hima Blei kalau nong aro prakam apostol kedekot arpolai teolobu sngi yaki beri bekinwan kendo yu haying sawa jong baru da batai shaphang ke hima Blei sheki uda batai shaphang ke hima Blei uda penbore ki shaphang Jisu naga hukum Moses bat kum joro nagi jingtho jongino tolpa nado ladang step hado janmet ke kubor ke bawah apostol Paul ilap nado dang step hado demit shaphang ke hima Blei balai ke don kam kumni balai ke khran bor balai ke don kam gani ke subject namar ke gi jiu ki ba akmi ke jiwan ke hima don kam ban batai shegi jiu ke hima Blei but way bagi sngoto way bagi shaphang ke jimpenim ke rung sheki pia gi jiu kim jungai ba ke jimpenim ke de ne na bang yap ngan le chepeneng ki jiu kum jungai kum ta haga Bible jong ki jiu kepada ke testament berim jungi ke khotbah he jungi na do Genesis hado Malaki haga jing tho jong kane ke testament berim jungi khotbah he jungi kepada ke khot niam jong ki jiu kam ju hikai ba nda ha bri un yap kam sim ju kan her chebeneng un le chong cheta ja hima Blei chebeneng kim jungai kum ta ngim ju yo iya ke testament berim kalong kum ta ki jiu bagi kran shaphang ha bagi perkat shaphang ke jing imbom jukot shaphang kata kajing penim ki perkat kumne kajing lej rung syagata ka hima jong khono debit kajing yo ban rung syagata ka hima jong khono debit ka uba kajing sunshar jo kalong junom la junom kade kajing yo benta jo ki ban don lang ha kata ka hima kata kade kajing penim khli jong ki jiu
So ki ap kermen ni kata ka jiwan ke hima jong hun debit. Baru jisuan kimut bodeu ni ude de shisha khunu debit. Ubode ni ke jat juda. Kimut de shisha bodeu ni ki bodi u. Ki bodi u de khmat do, ki bodi u de jing perkhat do. Penban u play ki khmat jong ki hadien jong ke jingmihpat jong baru ong play ke ne ke de ke hima. Kabang ngamut wan rak hima jong debit. Kam de kum pimot. Kada yo Chris ban yap shwa din kata on se shong ha ka ket debit de ha din de jingmihpat jo ba unam yap sho la no ro nadu bo jisu mipat yap junom la junom kada kata ka klimat ka bo jisu shong ket ha ka ket debit. So ke topik ke subjek ke bagi apostol ki lap kada hima Blei ke topik ke bo jisu keren hikai kada ke hima Blei ke don kam kan ni namar kadon kam kat ni namar kedai kejat penriu ki keren cigi jiu namar ki jiu kedai kejat penriu ba ap yang himau Blei. So naga tadau kalong powerful hane ke topik kene ke subjek. So ngin yai keren ngin dai keren sepang himau Blei.